Yeah. For now, we are just imagining because a bit to be a see. Yeah, accident yesi. Obi ntimi nkeka ne ho. Enti nka dofo bi wo ho a enko betimi ayi wo mu. Yes. Na what da ho wa otimi mu se wonwu ye. Wo home. Na afede obehu ane se bam. Eja afalu preni mu nyina. Wo hu se ja na eba. Wa wontimi sorry crampo no aka se wo movie kakra. Atwo ho akonche na eja na ahyew. Na wo da ho na eja na ehyew. Won so a wontimi nkasa wontimi nyehwe obi ani ho a wo beboa wo sa bridge we say ho asem na ye kan just ade bi enye yentimi mfa ne say ye wo bi akeke nipa nwotwe wo yi a wo mawi wo mawi wo ya ya nokre ewu a eya na wo mu ewu ede ama oman no etitrifo enti se o fa say wo su no ene ye behu se wa ye nipa a wa ba asase so na wo kwan so a ye de su ne beja wo kwan a wo ho abrabosen eno ena ka bibi kire o se won se ye wo no a wansu ana chese wonye nipa no no nti kwan bi e be fa so a ye beti usun ye be fa so ate usun no ye hu sa ampa wabati asefo asase so na eduru da wo kɔ no a wankasa wonsu ebi wo ho a wonsu ba ebi wo nso a wo de sun na ekɔ obi wu a ba hu se ye kata nani no na ne suo obi timi wu arehom nokre ba dodo na no eya na ejanfo ne adofo na de sun no jane kwan enti wo hwɛ sa sun na wo be sun bra ya wo no wo kɔ no a ye de sun no eni sum wo ye de sun eni sum wo nokre enti ye sum wo ba na wo be sun na ya mo akwa aba de wa ba ye kra ya ne wudi nkra ye de wa ba esun wi ase mu sa ba bia afiri ba ne de ho na esun ni ho nti ya nte wo tia da na mom wo koyi nso no ye nte usun na mom wiase ya esun wo mu yi watimi abefa mu ana wo konso a ye de sum no agya okwan ye de sun no agya okwan eho a wo koyi se eyesun na akosun se ye nije ne woni kwa akwaje se hu se ye nije dia ye nyina dia nije beta akire nanso ebia baabia wo kwa yesum wo mu awura no yesum bi mu na wuwura dia ene ye de sun no nso ebeja akwan pa eno na sa wo kra ebeye ene power asase so a oni Kristo be ya adwenkro no aka se Jerusalem mama mamu nsume onsumo hono mumma ene mumma enokre owu achi de wo kɔ ne de wo kɔ na ya yaka akire no nyamemfa wo mo kransi yi ene akwada less than a month old baby yeah asrafo ne mo ba wo jane ho na ne re Emma tribute no apama ya rewosem ne de akwada atachi abegina edwam kwada wo ni mo hwe eso papa e ko ntina waso obeja no kwan na obo obi bo no de na ba abegina ho na ire na semo a o kan se akwada ne ba ye no nse obi ya se ura ware mu na Nyankopon che wo ba wa bakan no ya woni ne ho agoro esanse ode anigye so no nkobi na ebre wa brabo mo mienu no nyina na ware ne kurampo no if it's in the verge of collapsing kra na say bia egu a akwada ne ba mu a etimi sa de enkabo mu ba osini kunu ka kire ne say obema one ne ba no life bia omo be so envious by others obema omo life a ebema nkofo omo ho aye nkofo ehi enfofia ntoata na adware abamo yewra enesta don so ho kani baaye osi anopa no that Wednesday no sorry ya wan sorry we ni giem ni kunu ni frɛ no no na osi mi nima de korasi but na man sorry we ni asa me ra ho mi mu esa na kra no de ehunu kra na hu no kra and ya na Onyankopɔn ama emma na ya na wo satenka no se bibi besi a etimi twa de kire yen ye nana no ma penso no me ablewati ame ba ye
se o kane no o hro ya be kan plate but na dey plate plate ana se grass o hro ayi bonso ye ahwehwe mu ana se bowl ye ya ahwehwe de animu a na se gifri won sem ana ahwehwe a wo de hwe wanim ana se picture flame one ni bi ebodan ho se ebo fom ne paya na ma wo ensan bi se bibi boni bi baba bisi no kre kane no nsam ye ohina ese oba benya sika san so na ne ye wo ahyenso de bi sa wo kwa na ba bi ebo bi anhye dani ho wo wa se wa police unsa se danger wo wanim enti ye nananom no se bibi sa okwa ba bi no ohu bibi sa otimi sign wachi se wa ya so bra che no okwa bibi timi si ewo wo manim ko hia na se obekọ na bibi asinachi o se o abasa no ka che ne kunu se ne ra wo na ne kra boto ni ma de kunu ntia ana ne kunu ne se ono se de osinim ne kunu ye mpa ibofo nti o se the solution is prayer nti ye mo mpaye e no ne kunu ne bo mpaye okay and was it is one to Okwaba. That was it. That was it. Jerry, Mammy Missa. But omo bompaye. Omo bompaye. Hallelujah. Omo bompaye. No sinukun on the coy. And Otesa said, dear SCN. Jerry, Mammy Sumi Missa way. And now young chair be quite fair for Nisuna. Se obi obi oben yankopon obi a wodi nyame asem so odi na hyede so na okoto sa na so okote se bibi sei ato no a eya na etimi mu wabambu o nyame so mu ana se wutie maame ayi se ne kuna bom pa ya awie se mpa bo de nka eye answer to all problems and answer solution to your friend is a problem bi a ebehia and answer e bibi e be encounter e wa brabum na wabo mpa ya awie na wasa akwa akohia yi e ba sa e wasa Christopher etimi bu ya bemu ana yo na me bo a ene me ra wan kasa me Canada me ra ho pa mame ko question so me wi ana de ono ye de account SOMPA eba ni sa na kan no uye ni panti arewo be kan uye ni panti wa du benya adwen tanta nti nyame na me bon empire na nyame na me bon empire na afeso wa adwen be yo se ana me bon empire no wenti ana me bon empire no wenti ube bisa mo sa questions ni na mame mfa nyame asemi fa ntwem John 11:25 verse 25 John 11:25 say I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. Inu owu sorry ene nkwa. Sa we asempa no no kan you. So me ni owu sorry enu ene nkwa. Yohani asempa. Nia ojimi die no so wu pa. Sorry, there's life after death. Mama nchira so bo mpaya ye oniama miensa na pie frim. Na emu ba ko pe na nyame e de be ma o ma mienu. O ma miensa. So bo mpaya eye yes. And I no. And I wait. Yes, no, and I wait. Ane there be change. Most of the time I am person betting no and wait. I have a yes no. But nyamitri mu pono owo senia oye na ade obi mitimi bisa no hwe. Ni paso so nyame agina sie ne be. Sa de ya esi ye meka de ugina so abisa akwese. Sa de ya esi ye no. Ebesi nemo mpa no omoboye no. Eye bibia na ede your friend say anwodi ana say shane din shop oba ne din bia no ti news no ka be bo fa ni trema na bodam but empire ninti okay aso ni mu your shocking news we kropo ya e wo fia krampo tem emra ye ti news be to fia be to fia no bia boto but uni bibi nyakopon trimupo very special
what I say very special ebi wonu ma BBC nipo do radi pana bibi ade ben bibi esi na mo ni bibi so nyame duru baby a na ana obi so nyame duru baby na hwe abrabo nipa ibo wo hwe ni decency wo hwe the way do radi fa na in tem so bibi say abaro wo baby say questions bebre na hwe ebia na sa level na nipa na duru no oso nyame nipa to understand that nyame hunu echira de eye ne ebia nka next week beto so a ebia na nkwa akwa bibia enso nyame ani a obehwere ne nkwaje kura but na menti sa asemi o kan ye no menya abotoyem kakra abotoyem ne se no ye mpaibofo obi a de bia a friend say anti akoka so obi a obọ mpa e hu na ye de be suru no cause nyankopon ni obi a obọ mpa e kasapa de bia me ka say ye ka so obi e prayerful a enye obi a obọ mpa e 3 hours 5 hours 6 hours nemo obi a otai ene nyankopon di nkomo de obọ mpa ye da o mre ho enti me de say ni pay na oyo obi a mpa bofo na se BBC ba sanam di kaka ye ni panti ya dwi ye intanta nemo awresiemu e won se o se ye dwiri asase su ntamadan po gru ye dwiri gumpo a ye de ye wo edan bia yamfa ni pansa anya de ben ensi so obi wo ewurade Yesu Kristo pakai obi wo ewurade Yesu Kristo mu a ewuo no eye ne so mfa so ye Kristofo owuo ye so mfa so nemo ye ni penti awrewo wo ho ye ni penti edwadwo wo ho ye ni penti ye besu nemo ye hunu se owuo eye ye Kristofo eso mfa so nemo de eye wo ho a ye ni pa de eye wo ho ne kwanya ye be fa so a ye wu no kwanya ye fa so a ye wu eni ye state ye wo mu a ye wu eno na the two main things are as I say nipa ye sha no so me sa de mesua de bebre wom sabio nka wonim se amra wo fo me hu picture bia omo fo a friend say helicopter no omo nim se BBC kwa kosi o menim a anka onye de be onfo sa de yoyi ebi atomeda me papa efrim na when free mu say oyare ya no di free mu eye mpo free mu wuo onya accident okoye eduma no engineer okoye eduma ba emrepem no sanse me be papa mu ametiefu ati okoye eduma ba wako site okoto eduana man workers opie ya okoto eduane no eno nya accident ni timu pa mienu car no emwan your friend say police report by I say the car is damaged beyond repairs. I still remember that day because me read it. Enti BBC esia eya de arewo de ben eba ema wa adwene bebre nemo se uwo Yesu a se uwo Awurade mu a so hu se eda edi etire no wona wo ahotio mu anas wona wo Yesu ye ne Awurade Yesu Kristo mu no obenya ne won kane enu ne ye mfaso ana ni da so sasa sizu ntamada ye dwirigu a wase ye bo se ye wo edan bi a ye mfa ni pansa anya de ben ensi sana me no kan John chapter 11 no o se onu ni owusoriye no ana nkwa no na ni odinidi no so wo pa obenya nkwa yet shall he live enti ye papa mu a ana ye busu afo ya adofo a omo enya sa ko esie se wo Yesu mu a ene asundue ene wanya ma won kra enti so obi bo abrabotre ne ana obi wo Yesu mu na se ofiri mu a ye ni penti ye rebe wo nemo ye ma ya be mu anya de ben ebu ono ye hwe abrabo bubu ya ene wo ko Yesu che ese ye kra se ye mbo abrabo etene se ne be ye Yesu ye mre so a ye be wo kwan a ye be nya asundue ama ye kra enti ebu ya bem nemo hye nkran mame na se edejeri na yetie no
Apam. Me de kitwa bi Mama was also at our classroom. Wo ho. And Nibrabo massa. Anya asem ketwa. Asem. Empaye no ho asem no. Bra wo mo bo one na yire bo mpaye no. Eno nso edi boa wo mpa. Obebusa se eba ne sen kura na kwaye num na adufre ne kotoye. Etra kuru. Entina nka etimi titokrum. Etitokrum nso a anka obese aboafo be wo ho ntem. Nanso ebedi awudodo asen de edi se ekotito krum a anka bra ejato mu no ebetimi aka afoforo kra omo nso behwere wo mo kra bra no wo mani na so enti na no Yesu bewu no kokobo mpaye mpaye na oboye no eho na nanim mfifire esoso obo no so ye se moja no eho no ka se eje be ya anka makuru we impare me nanso wo pe na enye ho nyame pe mu no na ko wo kwa bia se obetimi age no wo mani nwu enso ojama eba ne sa enti mpaye na wo mo boye no se na biribi mpo ewo ho a eno no ye master key a ekoko bie na osade ade bi to ne yire tirim se obema afoforo ana wiase nyina ani abebre no ampa ene wiase nyina ani abre ne yire because ye kan man panimfo adane atoi ye wo mo abre mpon yi ebi asenka na dwuma mu ana owo ena nyame mfa saa ma eba ya nka ye ne srafo no nko a ene ebusua no nenso ene ye Ghana nyina ne wiase nyina ya no so akire no so apam ene de yi se kase ye hwe no nko a wose this is not the shoe amanfo dodo na person de won everem okay nenso I promise me say obema ma ye envious to others but ni gidie mu no bie ni ho pese sampa boa we o shebi o de ne nan ship it's not easy but they all can baby a wonam no so ma se pa na ya so mu sa ade ba ko a ya na ema mani die awurade ho ne se eye papa o eye boni o se yemfa ho aseda ma no esa sasa amane sa nkenye amane sa nkenye amane sa nkenye nti se de ebesi bia no nyame ubusa ne na adan a ya wonta ma wansa emo hu se ntira ntimi uni nyame ni asem bia busa nti de wasa wo ka kire nyame ne se meda wase wonim wakoma ne wa adwen a wo de da nase na eho emu aye nso no ya na woyoma adehye de ye ho beto no so sanse wona wo ho to awurade so ade nyina adi boa won na esen wie wo mu yie nti ya wo de wo mo ma enko de nyame pe ne oye wamfa ne ntem a se de eda kan no ebia na boni bi wo nanim a na ofa atene na efo ntem se be ya boni bi eno kura wo tworo no sa pepepe nti nyame mfa wo mo akra ne nsie yie na abusua aka akire nso ye nhye ye ho den na fi wo mo mpra wo maso okay ente se ana bibia na ombe so ombeti a eno na wiase nyina paso a obia wo de wo ka anti opra na so no wo da nyame ase wiase nyina pa ne social media no so okay ho na obi be kire de esiye ebi kura abaka se wo mo tim no wo ne saafo ni di nkomo na so enya aba eno nso eye abusua bi abakan din enyum we say my name is Florence na bo si wiase le twemo ne nakono wiase le twemo ne nakono evangelist bebrebe enti nipa ben kra necessary ye ni adinya kese wiase le twemo ne nakono bebrebe ye bedani eja o enti nipa ben kra necessary we ne adinya kese apam amen eda bi ba na eda na eba no eni enyan esene enne no kre sa da no was say you prepare your fully say ye be shia sa da na ye shia no nso so a ye be shia ne sen that is the question was say me no me sa da no ye shia ne sen to me eye
Ahunya ye de obekasa ahunya nye bia woboa. Sika ye, ya ese sika ye boni nyina hini. Enye sika osi sika pe. Boni nyina hini ni sika pe. Kwanya wo befa so a, boni bi e bi fa so ye no. Na Bible kan ya na bi sika. Ba che wo hia nye. Dabi. We ye Kristo ne ni kwan se hia wo. Nti so obi nya sika nya se wo akwaji sika dru na se. Money is good. Nya me krom kra wo mo ni sika mpo no. Wo mo ye sen ye a ye wo ha ye se ye wo bi. Wealth is good. Ahunya eye. Say ye kwa na wutimi ko bi ebo nhyiamudie e bi asafo na say bia wo bi nyame adom bi na koyi bi kula asa me ma eye do ka se skanya bia wo boa e ba sa wo mpa ye kura na nhira do so wom enti atoda bia asa na bedreba ye pri nyina no ye pra kohin eye kwan a wo befa so e wo sa ahonya nim e wo sa sika nim no e na ye ma da question no e follow apam ye hwe ntoto ya kwan ye ya pesa meka no no ye mediche bi e wo wie ya se onipa wo ba wo nkwa na etia te se huhuo wote se huhuo eframa boni se pana frama faso pena ayra wosi so a wote se nhwere fefefe na insect ahodo nyina da e betwe mu nsu nokre ewi abo a na waboto wawi ada no anase wawi abobre no wonim da e bade e bia wode ne beye yade e bia wode ne beye putupuru wo se ya nokre e bia wode ne beye te se ensuo na efa wo anase mpo nipa bonfo bi ene be kwa akodi wa mim yes asem bi wa ha se no mapam na mekenkan ense minim se nsabeka 2 Peter Second Peter 3:10 and 11 wase na Awurade da no beba se de owifo eba eno na osoro di kukurudu betwemu akro na ewiemu mfitiase behye asei na asase emu nnwuma ebehye 11 no eti asebe se ahosiesie wose enti se yenim yenum nyina se bese ya enipa ben na esese ye okay ewo abrabo kronkron ni nyamesom epemu ewi ase etwemu akọ eti se mframa wote ho abrabo pa dowunua nya ahobrase kokoti eni etranton eni ensade ena wonime wonim nipa ameye wo ye hwan eda bi ba bedru a enka obenya ananka sa ansem ni nyina no ene sa so ni ban ni nyina no wanyo enhwe ema ne nka akire mini omienu nyina ye ho nte nanso ye wokwan ye betimi afa so na ye ho ate ewo Kristo anim minima namon a wonnam so sesei nanso manne bridge ya bo my Ghana nipa nwotwe ya wonom ekọ ensiedo ya kwan so enka bibi nkyerɛw ɛma wo adwensa kyerɛ wo abrabom wo ye bibi afadwem fanye ne jai otan a wo de tan wo nua 19 twitwa yi wo hotena saa ne ema nyina kunsun ni ade ni nyina no yenyi free ya brabom na mejidi yeso my Ghana emu amanyofo ene ma me akosua agbo agye betena se adodo na na obeka e wo se saa owo wese ka bibi gi kire wo mu MPP NDC e wo se owo wese e ka bibi di kire wo mu sometimes emu obi meka nkire wo se yese ye we ansa na waye emu obi meka nkire wo se e wo se ye ka ye hu bom ansa na ya ka ye hu abom kokoba eni dedeba omu nyina ya krobofo ma adedi edru a adehye pinum na ekopre na so won saka wi a e wo se wo nyina aka won hu bom se o my Ghana ye nyina ya my dear na ye se sabre we se ye yi amanyo sem a edidi ye ntiri mu dem no eto nchen na ya dwene o my Ghana ho na se wo dwene adwempa ede ma wo man a sani a doctor ma ne boama sani yewra Muntala Mohammed
sani ewura sapon Dr. Sapon sani ewura anala ene sado ene afoforo mo eka ho no sani awonom ekoro no esompa ye mo beso mo man no so no me pa atwo me kwa kobu ho aten okre esom bia to me anase wo man no e de hye wonom nsa no wo be kwa kobu ho aten apamoshe asem bi wa hasenom Matthew 16:27 no was it Jesus said for the son of the man is going to come in his father's glory within his angels and then he will reward each other according to what they have done. Okay akatia beba ewo neje ni onyamu brana na bofo mo ne chidom ka no ho na ode obia katua bema no se de ne nwumate ade bia wo ye no asase su bia no ehu akatua wo ho na se be ye papa ana se bone no uyi de wo je ato obotom ne wo ha na wo beje bra okra afi wo yese enhwrenie enumenie enkwanie owuonie eya anya ennenkwa na wasa yadwene ho yenwene daache da bia edi yanimu a eba okay tina samaka se nye dakoro ni anajo Hebrews 9:27 will say just as it has appointed for a man to die once and after that comes judgment etwa se onipa wu prekope no wachi no atemu okay apamiento to ye niema ye nokre ame hu ye bobo di bre bia de ama wo bia no hweso ye fa nokredie edi na won so a woti abaya dwumam woti ankra dwumam fa nokredie pepepe yo etinem yenye obia ye enka ye ne sa enka ye ni haw asem we say brichie ya boy oh my Ghana sabre ya anka yebeka se yadua ne sigya so a enkyene a yebetime de apro ho amamu aye de no ehwiego no ye ma ne nya desuade bi emfa mayen esan se galam se ya na no mo kwa akopere na nka wonum asiesie niema toto niema ena wonum afa ho akwakohwere wo mo nkwa enti aduane na America no ne galam se no ene esi Ghana jaso no okay enkyene na nka wonum ukọ no makoporo ho aye hyehyeye ama aye de o ma aye ne kama wone kwan so ne kwan se be ya yensuwa obo ade ne pa ya wode dom yen enua hodo yen kokọ na yen value ne biem ene yen sase a yese no no nyina da enkom betimi ama na saa gina ne kwa tempom mu biem fofi anto ata na adware abamo wode won kwa won kyene no no enkyena ke de be kura galamse no na ehwiegu enti yen hwe na empanyimfo ye niema ye ye de gyawa ne ye de asoaw enti se ye de wo man no ahye wonsa ne yese obako wala duro egu nti no mampanyi Yewura John Dramani Mahama wapam aboafo anase wapam adofo anase aboafo se wonu mumu no se be ya nani enhu amanyina na Ghana afa na anyina nti no mumu anu a this is appointees ahodo ya bo assemblies ye kan ya de ani akwakoche ministers ne nko anso nyom nko na bo abai government appointees okwa assemblies na and I said district municipal metropolitan na wonum wo ho yemfa nokredie na yemfa eni dwuma ye de ahye yensa na wo free so korampo no a na so ofoforo be ya sa wo ye odie ye no betoto na se a wa ye wunyankopon ni so ade enti wonni nyankopon ni atemu oboni biebu banyansafo ntie ya asema ye kan badwemba emfa mo ne ntoma no ofa mo na senim na wonante ye wa abrabom yenye ye nuanom ye na yenya ise abribia no yetimi ekasa rough e de kire obi unim nipa no oba bia ayi bese unuane mi anka ope obabi ni mi anka ope wo fa bi ni mi anka ope di bra no wo pamo abo a wanya ne nti no wo se ne ho bon on sa meka won senti no si ne ayampia to da mototo e na social media ye didi mpanyimfo atem nene se wo wawia no edumu anasa wo kanea ne dum nene na wonso wo konse do a panyin na wodi na tem no obekwa akobu ho aten apami ebia ho man mesaba mo nche bi mesaba oni jeri enche bi ene afoforo wo bika
and ye koni say ya ye baby huma na wo mo so so abem de wo woka arekyekere nsem bi wo ho na betimi de amabusia na o say we de esie MWHO asem o say MWHO obi asem so obi asem o man ni nyina asem 0260 196064 0260 196064 na 0260 196065 0260 196065 okay and one can't wait to see ya me da for me pacho me mo ahebru me da wasi odi baby aka se free me ka sa free oyibi me dey me Abraham my entie wa me dofo okay me see nan mo kan assembly o eja fast kan se lo bia ba so mo fe lo se blue lo di me see leso na ka mo bo me mo mama mo no ma me dofo oti enka bajan ana o kasa no wo from my entie wo bia me na yente wase okay me see ma wa nanu no mo kan assembly wa meji no so there lo bia ba ati mo fa lo se blue loan ananye sa blue loan anada mentini ye ai sana mi kan ya almost say ya de ba de o si almost say ya de ba de o so almost say lo bi na ba dabi ebi ananya hase no mo why okay na ye nhwe na kafra ebi alone de minim loan kro na wo ka ho asem na mla loan na nse Bank of Ghana na omone banks akese no hyiehia na omusika se omoma ye ba loan asem de me hu hello mama Pacho good afternoon din baby akase free Pacho good afternoon me din di jo me kase free range hello me da from Pacho ye tie wa aye na be ma ya hu ya for because me abaye die yan fan to ya hu se ka wana ka wo experience sadie we ya amunamunu we ya na ka di isi wo na de ko wo ma ya baye ni den enti emma anti ameme da she mutimu se when to me ma this white color job and to me determine me yonko black bibini amene ne wo Ghana ha entity them which we call a politics MPP NDC ai nipa baako yan kan humbom ti say kakasa baako yan kan humbom ti say yenuanom yes and anduma me de betu atone say atumu bebia jinio atumu bebia jinio Yahweh atumu bebia jinio atumu bebia jinio because yan papa and yan brothers and yan beloved ya wo mo ko bebi omo nim say bibi kwa kwato wo sawo na so ina ba eradi MkszBORහැ amen atume babia jimio atume babia jimio osi atume babia ya jimi onyankopon engiyen samane bi eba 0260196064 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196065 also de de ebemu a yebehwe na yafa de na mpanyimfo no yebetimi akade a kire wonom ewo de asie yi ho spray na ekoso sani anema esi aye no ebinu free musie ye ba ye nie
Amen. She said, "Meet me in your way." Yeah. Me pacho good afternoon. Di baby akasa free. Madam Pacho good. Sabra bia odi ne baby akasa free. SOMPA FM. My entie wa me do. Ne so wo muka bona chamu baby kaka. That the American song day. Biana asampe campaign no say kwetche nkenya no butu na demedi achie ni say. Bia mtebo ama anade Mr. Sapon anade mutala. Bia kan wo ya muko ni me and bisi. But me and chin obutu abelu je osu ama awe kicha mo bana obegani wachinu. But ngo trosam no me chazi o sa di na me fenda asma nti de sie na dana ye kaja jo ye kiti ye mai wuki na ye tere di una mo ya memu me shafu ni na ya gumbi shi adina ya aya yo ku but ni memu ye fast dana because adegemu ye ba adegemu ye da sa ja ko de bu sa fo se in ka dana na ina la memu se de ba ya last point to bia fa ya ya fanya di se di manu be ti sia awon ewu eyan mu yetu o eje fa no wo ko SOMPA ya fa se ya ho ya mu yedu Ya da se papa se won so oba so nyankopon so enka ho dofon so betimi de wo de aba 0260 196064 0260 196064 and 0260196465. Hello, Pacho, good afternoon. Di baby akasa free. Me do from Pacho wo gina so di baby akasa free. Kafra. Me Pacho, good afternoon. Di baby akasa free. Oh, on so they are not drop it. Kafra obetimi asaba 0260 196064 0260 196065 0260 196064 0260 196065. Me pacho, good afternoon. Hello. Odo udin baby akasa free. My entiewa. SOMPA FM. Na brabo na mi bia ya ko fa Kristo. Ya fambo mangana, no mangana for campaign fra. When you to be when you say the same thing also that we about also. Mama ye na ya fa akomapa. Ye fambo no man ye ka ba hwe. Eda wase. Yen so yeda wase obetimi abaso na won so de wo ka kire busua de wo ka kire amampanyimfo de wo e ka kire amansan nyina no ekwanya no eni 0260 196064 0260 196065 0260 196064. Hello mpacho, good afternoon din baby akasa free. Aja frame Liu Kasa free anyinam. My entie wa me dofo. Ye kan se ye mo o mari na yako. Na me tie ne se Yesu Kristo onno de no hobo afore agi o mari na nkwa. Ebiana enam ye papa no mu yiso na Yankopɔ ebeji omai Ghana afri niti aboni mu ebe akoti be papa mu yamenga ho amen Yeda sesa won so oba so ma yemfa we say hello mpacho, good afternoon. Afternoon madam apomo Oh nyankopon krai wa hanan so udi baby akasa free we did ya chan kasa pia uto sanko ya pacho ma yentio Never can say my Yenina shed. Now, send a quid heading papa. Because send a call man paying for a boo say, I am say. To be a walk on say, second to be uncle, bed that could see her. And come some call, Obia will be 18 years up to corner. Then I hear posting him by Bob Power and sell money down.
Because na ko na be papa. Ne mo kan no. Yeah, that's a papa. So so ba so. Also betimi afre na wa be mu bi 0260 196064 0260 196065 0260 196064 0260 196065 or say enkebeya yenyi dabi nsuo na yemfa emo empire. Hello, good afternoon. Oh, Pacho Kafra. Obetimi asa abemo BM 0260 196064 0260 196064 0260 196065 oba yebefaw na ada anti akosua guaboaje eka asembi se sompa adwumayefo ya ye wa hase no mfa ne sa wo de wankasa wo fie wo maame ene unua no mu a mu free yefunu kromu baaye se munyina mukita adwenpa munyina madwen kɔ ben krom na se ba ko yi ne ho se wone mo nya adwen de mo be hihye nyina no obesai no se woni obi eteka mu e bi akwanhia si ebetimi abase nipa ba ko penti obetimi ama ne nhira ya nyankopon de ahira no akamu nyina wo accident nim yabeka se we de na wosenke nipa wunso be hu se obi ya ehompo nka but obi won so aka bi obi no mi bi eda no so nte no accident ne be kamu nyina enti we adwen sachra e na o man no yehia e ya adwen sachra e na o man no yehia made up on Pacho. Good afternoon din baby akase free. Good afternoon. Pacho din baby akase free. Pacho e fam Isaac. Mr. Kaswa. Isaac Pacho ma entie wa. Pacho kan pese nde ni te so aba ohoba akademi. Ni fira. Okay. I'm saying about the for the running about Namidi. The other two now. Okasa na wo form pa o. SOMPA FM. Hello. Okay. What's here nka? Patentonka. Aha na okasa na wo form pa nti peja wa no kakra ma ye na. Na no say me pa chopa the video forward the more videos but you need to bo nama ndana this video bo nama ama makadi ministra and fight him pa ana sana de masa ne ba ho na okay but you need to do the ba ho ye be fro ya pick your number na ye be fro why sorry ye be from Pacho why Pacho yada sisa wonso oba so onso betimi aba 0260 196064 0260 196065 0260 196064. Hello, good afternoon. Good afternoon. OHENEYERE. Pacho din baby akase frame do. Me gaba na me kase ti te ma gokobi. Sa brama entie wa me dofo. OHENEYERE. Na me si yanka no kwe na owu mu die. Eye ya. Ena me ra ho papa me ti TV hu na me sa e mani mpodi e bia no ma enyo ndo papa ne mechi. Na me yire ozelia ona nyefu na ti obetwa wani oho ku bio. Eye ya papa ti na papa. Enyi nfi bisu ni exam. No wa e ya ke na papa. Antes a bichinha na kuna fono kitu wamo na kitu wamo pa na dire aya ya su makuni aya ya papa nyamin kama mama onka won so ho pa ya da sese ofraye
se onyankopon si dan no a odansifo eye kwa sanso ena se wanwe kro na owenfo eye kwa Ghana we need Christ and now my can say we need God se nyankopon wa memu a de ye ni nyina na besa ye breguo me ba cho good afternoon din baby akasa free hello udi baby akasa free me do me kasa fi my entiewa we dey important ne dey kaka ne say I say ayowato dey na when we say o man Ghana na kasa na yewu no the asamba say na yehwe kwan ya befa so a ye besua ade afrimu especially ye mpenifo no ya dani na ate Ghana no ya na ye honhom no eda boko na so ese ade pa yesi ni de me bompa yese mamuni nyina ye betumi asua ade atum na enye se abai within 1 week 1 month acha 6 months ni ye fi na fi ye ba ye no matoka man so asa kafa ade fofaba nti ye hwe se ne ba ye abetumi aboa ye nyina madi nkabo ne asonde aba so me de kaka no ma yena wase papa ne onso dia wode eba yena yenko yenim 0260196064 0260196065 0260196064 and 0260196065 emu bia obefre bia no ye beje wo na onso yetie wasem piaga ose ohwe life e wo achem asafo hello mpacho good afternoon din baby akasa frame me dofo hello me pacho good afternoon fa ketwa na yenkwa medo ai abusia ma menka we se piaga de na makan achema safo piaga ya da se papa Daniel Abam pastor ono so de plus edoso oya de ya da se se won so abibia wutie na wo hwe yen 0260 196064 0260 196065 na yenko yenim Jerry SOMPA FM Ayere now se ba ko bi o yeah emra wo kasa ni mu no na ekai ma se emra ye kan o tribute no na mini Patrick na me bisa Patrick say enti se da che wo da ho a edie be na manfo be de be ebeka da che wo da ho a edie na manfo beka so die mo ma me pacho hello good afternoon Demi Joshua pacho mo wa fidie ne nkofo ma ye bra Joshua na ye nte won kan ye yetie wa pacho ana mo kanu mi ki shedem sistemi ki o mi en friend na mo kata na ben di ba kata sisia ana ama menya kwenye mafremu bi si nifenya na mimi papa u binyodia mate ma yenhwe ya asemu ye befro why ye no obedi nkomo ye sorry ye befro 0260196064 0260196065 what's this what da ho a e dey tribute e dey ensem ne ye beka dey afa ho e dey ensem ne ye beka e dey afa ho ena msa aka bibi say ensem a ye beka no e ye wo oda na okra otie no ene nyankopon te ne bi ensem a ye ka na no kre aya si ni pa wu a yen ka de ben yen ka na chi asemboni na ebi on man ya fabricate story like ya kaka ne ma bom se na be ya ni pa enim no but okra na wewu no anase nipa na wewu no megide se ye kan ye ne kra enenam obeti eyo no
ene Nyankopon ene nim se nsem aye ka no enukre enti me kan be si wa asem so se yembo ye bra ye o yembo ye bra ye because se obeye ye de wo pe na bia ofuso wo ska ye be ma befitting burial enti no ye be keka nsem de a enye nsem de na ye be ka no ene be sesa bribi eya brabo a ubu ye no obra na obebo ye no eno hu ne be gina na eno so ne nyame be gina na so ni nsani fa so na be kwa no aye de be no ko revelation no say ni obo wu bra no nko so no mbo ni obo kro no ko so ne bo ni obo adwama no ko so na ye ni o wi ade ko so ni odi ni pe wu ko so adansi krumu ko so no say na hwe mere bantem mikura maketua mediteche amobi biara sania ni numa enti ewie wo a wutie onwuma te sen enya story obi be kaka bom na emra wo da ho no na nipa no e ka ne dedede na manfo ati ni suo no ewie onwuma te sen onwuma ete sen enti se na wo kan ye na yenhwe ya brabo yie se na ye boy ya brabo yenhwe ni yie nipa bi won ya doye pa enti efo se oye papa o kan se mbi se sika ye de pa na kwan a wo fa so a wonye sika me huni e ma nyenu se sika ebeye akwansidi na sika be boni ama e kwan a wo fa so a wonye sika ani wonye sika no de wo de ye sa ne ma mienu we okay ebeti me ba se kwan fa so a de wonye sika no eye pa na se kan homaso enti pesimi nkonya enti wudi usika no ede hye afoforo so okay eze se wo hwe yie na eye me de bebre mi videos bi na dance dia course no I related to video bi a ye papa ma ne bo ama ne video bi a me hu ye kire se ne workers no community wa oni omi efri o na bi ma no nickname na o reason insane ade ene wo hwe adanse dia na e ba ya na kire se ene ne we nipa ono ma bre ho ase ye me di chere bi ye me di chere bi bre ho ase maya na se papa me nua be majeri eno no na dwumedie MWHO asem mama excellent cosmetics say secure sanitary pad no wafa dodo na de ababegu kumase ye de wo mama no e de ama shops bia mo so no kopa bia kira kwan na entimi mo na make endpoint homeopathic clinic ho asem de akire share signboard spin test kwan no ho akra ha ya e na wabo ne sese a wo twen wo afa kro no MWHO kumase nso no e ya de a wo na o se enka sa wo ho nsam akwa atwe de ama wo be ma prostate won nsam nkoye wo de bo ani atim kagya na wo da ho meken watemase na ye ne breadent ne ye hyeda nkom anase bi anyalwa ahuduo bia na mfidie kuku dam e wo ho a wo de edi dwumenti no wonka sem so atechema anasa ho nam aye wo ya pese oye massage ne bia na wakọ 0244 86 70 68 na waje wo so na enu achi no so no hajia special local food say aduane pefie ene ho hacho atomic kwano so oben transition ene ni nkodi kaso bom no meserve wo hoho ene wajamfo nyina aduane ahodo a esa wo de ma won wa bra wo ye wedding wo ton sa fredom ama obeta wachi no na wontime emu osa kwan so aduane bia bi ewo ho je say bia wanko ho obetimi afre ni sesia na ne dinkita ho betimi aye order ne bi 0244 359921 na kasa mineral water ya bodwo nso enu nti no awadegie no nyame ya adoma wo chinechi ya no Pastor Solomon sofo solo wo to ne bedin ya wo taifa ha ya ya kasa mineral water na wo to nsa freedom wo de ema wo no na enso ni motse baby ya no so wote emfidia papa emo no ene ye de ye nti wono mu a wona yade atonkwanta pai 0206 469 430 na yenkanfo time herbal mixture so emfa emau time TIME Dr. Otafrija Pambo no Pambo Ajimai wase wono mu a ebepusu malaria ni nyina egu fom wono mu ato
no betimi atibie di wabra wonu mu etie na wo honam ya waposo ya no nyina nso no adwane wabra wo kɔ pharmaceutical shops ahodo nyina mu ene pharmacy shop ene herbal shops ahodo na wakɔgye wo de time TIME 0244417669 na get gift with us, get fit with us. Ma nyapomuden ya no nyapomuden o bebata ye ho no nyapomuden free gym star workout session ni bi no de hyehyɛ so we Joe's ministry and on wonom so ye dwumadie we say na wo se efiada ene we efiada ne anopa ene awia efiada ene fiada anopa. Okay. And ya kaka ya manfo ntino. Na wianso ya san boso se de wo mu wire mfi. Na we say no. Ochina na ekoso. Memre da no pa bia no num mpai mu. 5:30 a.m. every Saturday na kai. It's free of charge. Yenyo kapla kwa ye wo panyipan so a wodi animu a wo kire wo se de be ya wo so. Jimmy instructor. Instructor no ebi wo ho. It's in patrol. For 0553 0553 106 337. Yes. 0553 106 337 and now 0245 701 129 we no ekwaku ahodo kifita ahodo ene nsafo ahodo ekwaku no ene ankrankra busua obetimi akwochira nopa na bibia nso etimi akoye na Save More Shopping Center dome eni mu ho na ena wonom ebeye na wo dome kwabenya ekwan no so wotra commercial bank na esro na netese wokọ kwabenya runabout na chese ehwa na ubehu wonom abusua Just Ministry for na ede eba na MWHO BORHʼ ASEM ye production line no na ebinum bisa 0509 438 463 0509 438 463 050 94 38 46 eno ne ye production line apam ye sorry so na maami akosi agwabo aja akosi enhira ba pabi wode for God and country dwumadie no abeso so na de edi jamo kwan no ene Colossians 3:14 and they apam foforo no mun above all clothe yourself with love which binds us all together in perfect harmony. Okay. Momie no doye wo ni pa sehwe momie no doye wo minianam o sheda momie no doye wo minianam ni pa sehwe momie no doye wo minianam o sheda YEBOAA seyo abua forti eberi na we momie no doye wo o sheda enwan ye di jamo BORHʼ ASEM midi do OHENEYERE mame akua YEBOAA ASEM abronya obetimi afrem abrewatia meje osum papa mrantia hene ne din ya wode mam na beka me ho na me so me de akọ na apam dada ya na no ase Mr. Jeremiah Samson enso ebeka ye ho adwumadie wote ne nka August in social media handles ne so eyade a wono na de ye ekọ ho school fees nso ena hwe ye e ma sound ni nyina bibia totom ye da na se medofo Mr. Devon so her network ene ma ye systematic press enso ena ebo ye chidom kan ye ho ye da obi bia ase ye sorry so ama MWHO ASEM ye jemu no na for God and country ai ene ma me akosua go aboaje obetena se na ene minim se dodo na no ebefa bridge ye abo ene osom kese kwankwaja soma etwato no oman no ede ma mpanyimfo enwotwe no abusua kwaso amu afidie no enna hase nom ye do pi hwo ho so ye sebe ya da foforo don fo de dom ye na ye besan ehia bi Kweku minim se wa ye hye MXVI nane na so eboni hye wo ho a embaso mane